атым Алена Ядреева. Оккитигинче 12 сыллаха билетне школаны битербитим. Онтон агики үрдүк үңкүү салаатын эми битербитим, өрембитим. Ол кенеттен иккен арсыл оголору үйөртерге өлелеги сылжыбытым. Онтон кергенинен иккен бос колона арибыппыт. Арибыппыт бир сыла болла. Билигин бихияха сүүсеттон ого үйөрүнер. Ол таханан олхан направлениялар эмие баалар. Олхан жоннор эмие сылжаллар сүбүлен. Неделяга 2 занятия барар. Эйга агыста сылжаллар. Кыра эрдэхтэриттэн ого жарыктаннагана имигес болар. Бихиге олары 2 саастырыттан ылабыт. Үңкүү бастыкы хардыларыгар үйөрөтөбүт, угуйабыт. Үңкүүгө сылжар ого бэйде кырахыбай, сырдыкка талахар, үрдүккө жулухар болар. Оголор арас конкурстарга кытталлар. Оскуолабыт хереме конкурс ытыллар. Ол таханан зима начинается с Якутии, танцы для детей, республиканской конкурстарга ситехиляхты кытталлар. Мастыгы позиция вукунтат. Иккис позиция. Үхүс позиция. Вукунтатыры. Төрдүс позиция. Бехис позиция. Алтыс позиция. Мастыгы позиция. Иккис позиция. Үхүс позиция. Түхәрә бит. Мен атым Алена Барашкова. Мен үңкүүгө сөбүлүбүм растяжками оны сүрербер. Мен атым Иванова Амелия. Үңкүүгө 1 сыла кырдым. Аскола конкурска 2 месте болдум. Меня зовут Динь, что я Мария. Мне 5 лет. Тогда было, что хочу придать нас подать. Я хочу стать балериной. Меня атым Марина. Мен хатыбын мостига шпагаты. Меня зовут Вероника. Я люблю танцевать. Меня зовут Игнатьева Вика. 6 лет мне. Я умею шпагатом мостик. Я очень люблю танцевать. Меня зовут Саина Садомникова. Я умею делать лягушку, мостик, кольцо и шпагат. Я хочу быть красивой и много танцевать.